elizayo ngesonto ingakuyena usethenga umndane nomfana lwakho sendumbeni kuye nokhipha imithi unkanyiswa ngaya unkanyiswa wathi kuzofanele ngibe ngambodlela u2 wokusikhunga. Ngahamba ngangena emotweni ngawathenga lawo mabhodlela awu2 kwakuthiwa ngabe ingaphansi kwa400 ayenza u500 selinye lalu 550 ngabuya nawo lawo mabhodlela wasethi manje kufuneka ngisikhunge futhi sona isigubhu ngo500 ngasikhunga sesigubhu leso ngo500 ngasithatha ngabuya ngezindlini hayi ngithemba ukuthi ngandi isigubhu hayi kwabela wathi kuba kakhulu kunaqala mina hayi ngibuyela kuyena athambeke ayikho into engisizakala yona manje yabona manje sekuwesi sengize ngoba bengihleflethi sekuze kunzima ngisho imali yokurenta ke manje ngendlela ekwenziwa ngangicishe logesi hayi wathi ucela ngibuye ngiphinde ngibuye uzoyongifunela ubisi lehashi ngajika ngabuya ngaphinda futhi ngesonto elizayo mangibuyela wathi umuntu okade ezongizamela lo bisi lehashi lo bhuti lokuthiwa umnyaka manje useyagula uvele angazi une TB kanjani so manje akakwazanga ukucela mina ngilizame mina ngithi mina ke okay nginayo umfana kasisi wami owujoko osebenza emashini uzongizoze ngizame kuyena hayi ngibuye ngithi mina kulabafana basebenza khona ngibuzosedlala ingami kakhulu manje bafethu kade ngiqeqala lolu bisi lehashi uma ngabe wayilazi ukuthi kufanele alifake indaba yena engazange azeze nalo hayi bathi labantwana ma awukuphinde ubuye uteleke manje ungaphumi engazange asho ukuthi wenze njani ngawo noma umtshela ukuthi uyasibuyisa ngabuya futhi ngesonto elinye elilandelayo mangifika wathi manje ngekaza ngathi mina kungcono ngisibuyise mfowethu ngoba manje asingisebenzile wathi hayi manje okungcono sengcono ngesigodlweni sakhe esikhulu eVerelem ngoba kunemithi angayiphathi ihlala lapha esigodlweni so kwakulesine ekseni wathi ucela mina ngomgqibelo ngibe seVerelem esigodlweni sakhe esikhulu. Hey ngizokwenza njani ngoba ngixakekile okay ngibuyele ahamba ngishiye lapha nalabafana hayi labafana ngibona ukuthi hayi manje sebeyangidabukela nosisi bakhe babe khona bayangazi nje kakhulu hayi ngithi okay ngizoyizama imali ngiye la Verelem ukuze azosho ukuthi uma sengile eVerelem yini inkinga nangempela ngaya ngalowo mgqibelo eVerelem mangifika ngafika ekseni ngesonto kwathiwa ngiyothengelwa amaqanda nobisi ngagezwa mangiqeda ukugezwa kwathiwa ngihambe ngiyoshaya inhlanga kuthiwa ibhavu lemali hayi ngabuyela ke sengiyongena kuyena ke umzo wasethi yena ngambuza ukuthi okay lokho songenze kona ngoba seyinde le ndlela yethu kuzothatha isikhathi esingakanani kwathi yena kuzothatha u21 days nangempela ngawulinda lo 21 days sengabuya ngezegoli ngahlala ngalinda lo 21 days waphela u21 days yaphela inyanga kwaqaleni hayi ngeke ngasuka ngaqubula isigubhu ngabuyela naso ngaya naso lapha ngafika ngathi mina yeke ngisilethile mfowethu ngoba ayikho into eyenzekayo okunaloko lonke isente engilitholayo funeka ngifake upetrol ngize la ngifike ngijike la kokunye uhambe manje ayikho into enzo cha ngiyasibuyisa manje okungcono mfowethu uma ukuthi uyahluleka ngidlulisele phela komunye umuntu mhlambe ongakwazi ukungisiza noma ke ungibuyisele imali yami ngiziqhubekele ngibheke phambili wathi akawudlali ke lo mdlalo ukuthi angibuyisele imali imali yami ngiziqhubekele ngibheke phambili wathi akawudlali ke lo mdlalo ukuthi angibuyisele imali ngangisela kanjalo ngakhala ngicela wangishiya la bakhona ngibhlungu ngela nginganayo nalo engabe ngayo bafanele izo yosebenza ngayithi ayibingishiya ngagcina sengithatha i-Uber khona i-Uber ejwayele ukuba khona lapha elokithi lilanda abantu mabeya khona yangibuyisa lo Uber ngabuya ngahlala ngangathi ngizokwenza njani ngalo ngimfonela mzuyo ngicela imali yami usudla kakhulu uma singale
ngiwathenga iy'nhlamvu endlini besiba nazo sonke ama-product wakhe, ayikho i-product yakhe mina engingayithenganga, uyeke ama-product lapha. Kodwa kudlule mfowethu kuyafana, ngitshela yena. Ubhena wami ukhuluma wathi angiye kukhansasi, umfana osebenza la before ukhansasi angumzo bule kuwena ngoba ngicela imali yami back. Athi ukhansasi mama udlala hambe umuntu ngoba imali akayiniki, awuyiniki mina, uyinikeza yena. Buyela kuyena. Okungcono kunokuthi ungcono wena uze lana-ke, uze straight uzomtshela ukuthi awusadingi ukuthi ude imali yakho. Ngaya futhi ngabuyela ila ngaya khona okokugcina. Manje-ke ngokuthi ngangingazi ukuthi sengizokwenze njani uma ukade uthathe leso sigubhu bese wenze njani. Ngikuthiwa uba uzongisiza-ke kule nto othiwa nginike lesi sigubhu engingasazi ukuthi isani ngoba zange singisize. Ngibese ngiyababuza labafana ukuthi ngicela inamba yagogo lo ahlezi ethi uyena owayemsizile, mhlambe ngoba umuntu omdala uma ngikhuluma naye uzokwazi ukuthi mhlambe amkhulumise. Bathi labafana bazonginika inamba yomfana walogogo lona, banginike ngempela. Lo mfana anginike inamba yama wakhe, ngimfonele ugogo. Lo gogo wale eZimbabwe, uma efikile usuke efikela eThokoza. Ngimfonele ngimtshela ukuthi hayi ngithola inamba yakho kulabafana abasebenza lapha, nginenkinga gogo ekanje kanje ngomzulu. Hayi ugogo angitshela ukuthi hayi mntanami ngiyasaba ukuphawula kodwa sebebaningi abantu abaza kumina bekhala ngale nkinga. Bathi-ke bathini labafana ngoba bayazi phela ukuthi wena ulokhu uqiqa lapha, imali yakho seyiningi uyisa lapha. Abakhona ukukhuluma naye umzo ukuthi akubuyisele phela imali yakho uma ngabe uhlulekile. Ngithi mina bathi bayasaba ngoba bazophelelwa umsebenzi. Athi ugogo into engingakusiza kuyona ukuthi mina ngingageza lokuthi ngingazi ukuthi leso sigubhu engeze sona sasinani. Nangempela ugogo leso sikhathi uma ngimfonela useZimbabwe. Angipha ama-direction labafana lawa nemoto bangidirect, ngigibele ngiyofika le Zimbabwe kugogo loyo wayekade kuyena kuthiwa wayekhushuphulele yena umzo wesithunzi. Afike lo gogo-ke naye angigeze abese ethi ayi angazi ngizokhuluma kanjani nomzo. Bathini odadewabo? Ngithi mina odadewabo nabo bayakhala ukuthi kufanele ukuthi angibuyisele phela imali yami. Hayi uma ngibuya kugogo ngiphinde ngimfonele futhi, mzo uzogcina ungisele yini imali yami noma cha? Angitshela ukuthi udokhelwe imali u-FNB, angazi ukuthi usebenzisana nabantu baphesheya njani. Ngithi mina okay ngiyakuzwa lokho kodwa mina ngicela imali yami back ngoba akukho ongisize ngakho. Athi yena akawudlali lo mdlalo avele angidrophe. Mase ngilo ngimfonela akasangibambi-ke, uma ngilo ngimfonela nje ngaze ngagcina kanjani. Ube manje lo uthi akayibambe ifoni yakho. Nje ngavele ngagcina semiya ngoba ubelokhu engayibambi inhlobo, umthetho wakhona ngithi yena uma umfonela ubufonela kulezisebenzi zakhe. Wayegcine senginikele yakhe kodwa nayo angayibambi ayinikeze umkakhe uMakalilitha, ibanje uMakalilitha, but mhlambe mayibamba usuke eyibambe khona ngoba ngisuke ngizwe ukuthi ukhona. Ngimtshethi ngicela ukukhuluma nomzo, athi akekho, uphendule yena umfazi wakho uMakalilitha, lo nkosikazi wakho.